उन्वासमल पुलपल विश्व माव पालन करना The universe has an earth curtain. सर्व पराक्रम सर्व बलधारी Almighty, omnipotent. सर्व ज्ञानधारी सर्व व्याप्त दिव्यनी Wise, omnipresence, Lord. मेकबगे तवसाई This is your day. मेकबगे महिमान्वित तवसाई Glorious day. यीशु स्वास के नाम In the name of Jesus. आदि दवसे बगे अभियस सिजिना Stay in your presence. बगे अभियस में याचावसर दरवट विरुद्धव Against the children, listen to your prayer. सातन ऋषि योदलत्ति में हम खूंट सलस्मक्मा All plans Satan has made. ऐतवटे नाड़ करना Mind to collapse. ऐतवटे नाड़ करना Mind to collapse. मैं शुद्ध अल्तारे This holy altar. मैं शुद्ध अभिमुखे This holy presence. बगे दरवन की जीवित वलटा To our children's life. प्रहारेल करना To attack their life. सातन योदाति में Satan has उनके implemented हम खपड़ी all सलस्मक्मा his cunning plans. यीशु के नाम में साप कर विनाश कर दमना Destroy God's in the name of ये Jesus. वितरक नवे Not only that. सातन में जीवित वलटा Get out of this life. योदाति में उनके क्रियावान All his works. मनुष्य बले अक्वेवा Maybe a human power. संविधान बले अक्वेवा Organizational power. आगमिक बले अक्वेवा Religious power. यक्ष खट्टनी शाप बले अक्वेवा Curse, Satan, demons. फलवड स्वर्ग द गोने द भूमि द First heaven, land. फलवेद फलव मट्टवेद At earth level. नुबड विरुद्ध क्रिया करना लुसिफर के चलो दूतंगे फलेदा Lucifer and all his angels. यीशु के नाम में साप कर पैद ताना करना Bind and bind in the name of नुबे Jesus. ईसा पड़न दे पतुल From दक्वा your head to feet. ईसा पड़न दे पतुल दक्वा Your head to feet. नासरीना यीशु के लिए Dead blood of Jesus. कलवारी यीशु के लिए Calvary. आरक्षा करना Take your protect. नुबे निवास आरक्षा करना Your house. नुबे निवास से आतर को नारक्षा करना Your house protect. यीशु के नाम में Jesus. आदि ताल में यादा इधरा Of the foundation. वहां मट्टव दक्वा The roof level. आरक्षा करना Amen. नुबगे कैम कन पिगाड़ Your pride plate. वतुर बड़ा कोपरे पवा Top fever. खाने बड़ा वतुर कैम Food and drinks. दिव्य औषध में आशीर्वाद करना Testament, divine medicine. ये भी तो रख लो Not only that. नुबे दरुआन Children. यीशु के लिए वली नवसनवा Cover from blood of Jesus. नुबे पुतावती यीशु के लिए Not from the blood of Jesus. नुबे दुआ यीशु के लिए Not from the blood of Jesus. मुद्रा करना Seal, amen. नुबे स्वामी आवे यीशु के लिए Not from the blood of Jesus. मुद्रा करना Amen. नुबे बिरला यीशु के लिए मुद्रा Your करना wife, the blood of Jesus. पाउला कैदियता Family. पाउला पिटिन में Their family. विनाश करना सातन योदात में ना Destroy Satan has हम tried. सलस मकना All the plans. अलवेला नाल करना Mind to make it to ashes. यीशु के नाम में Jesus. कलवारी लेवल वाले Calvary. मैं शुद्ध अभिमुखे All presence. नुमा निवास कसिदिया Join a house. नुमा कामरे कसिदिया Room. नुमा वाहने कसिदिया In the vehicle. नुमा पंक्ति कामरे कसिदिया Classroom. नुमा देशे लोके बड़ा तरह कसिदिया Wherever in the world you तन्नु are. बड़े चाइल बिन्ने आशा Now करना pray to get the victory. मामा नुमा सुख करना I hail you. नुमे रोग सुख करना Sickness. यीशु के लेवले Jesus. रोग तेरे तंगल तो त्यागना Yes, as you made रोग that. के त्यागना यीशु के नाम में Jesus. केडी सब All tumors and मोले curses. सब All friend curses. वरद सब All heart curses. पेनाहलो Lungs. वकुगडु पिलिका सब Kidneys and cancer. बोन मैरो कैंसर Marrow cancer. आर्थराइटिस Arthritis. ऐसे सुदो In the eye. कमले सलामारुको Pains in eyes and ears. नारा स्नायोला मारुको Nerves and सुख करना heal. लेवल सीनी कोलेस्ट्रॉल प्रेशर सुख करना Pressure, cholesterol, heal. नुबड़े रे मतेना मोले अमारुका All brain pains ओले against you. कक्कु बड़े कक्कु मेंगे कक्कु Stomach ache and कोंदे spine कक्कु spine aches. सियाल सुख करना All heal. यीशु के नाम में Name of Jesus. यीशु के लेवल बले Blood of Jesus. ममनु बस करना Heal you. ममनु बस करना Heal you. Amen. यीशु के नाम में Name of Jesus. कलवारी पवित्र रुद्रे The holy blood of नुबे Calvary. पापेड समावदेनवा Forgive your sins. नुबे Amen. कला वरदन समावदेनवा Forgive your faults. Amen. नुबे बरुव वंचावड Forgive समावदेनवा your cunningness and नुबे cheating. सल्लाक वैशाखबड अदर मतपेंगल भीमड अब्बेवीबड Goodness and all. समावदेनवा Forgive it. मोड कथा नीच कथा वल्ड All समावदेनवा dogs I forgive. Amen. नुबडेन परंपरा शाप इवत करनवा Whole generation curses. Amen. पेवरुगे शाप इवत करनवा Fathers curses.
මව්වරුන්ගේ ශාපිවත් Remove your mother's කරනවා. curses, amen. නුඹේ ණය බර All your debts, අද මම නිදහස් වෙන්න යාචනා I pray to කරනවා. release today. නුඹේ ආර්ථික ණය බර කඩා Your වැටෙන්න යාචනා financial කරනවා. debts collapse, I pray. නුඹට තියෙන ණය බර ගෙවා ගන්න ඕනේ. Off your debts. නුඹේ වාහන ඇරියස් ගෙවා ගන්න To pay off ඕනේ. your vehicle ලයිට් leasing. බිල් වතුර බිල් ගෙවා ගන්න ඕනේ. Water bill and electricity bill. නුඹේ බැංකු වාරික ගෙවා ගන්න ඕනේ. Installments. නුඹේ කුඹුරු පිටි වලට තියෙන තෙල් පොහොර ගන්න ලැබෙන්න ඕනේ. All fertilizer to your නුඹේ family. බාගට හදමු නිවස Awfully baby. යේසුගේ නාමයෙන් In the name of Jesus. සම්පූර්ණ කරගන්න ආශිර්වාද I bless you කරනවා. complete, amen. නුඹේ වාහනේට ටයර් ගන්න ආශිර්වාද Bless you, කරනවා. my soul, your vehicle. නුඹේ වාහනේ බැටරි ගන්න ආශිර්වාද Bless you, කරනවා. my batteries, your නුඹේ vehicle. සියලුම රෝගවලට All your sicknesses. ආද දවසේ සුවය දෙනවා. Today, release the healing. මම නුඹේ වොලට් එක ආශිර්වාද I bless කරනවා. your wallet, amen. නුඹේ පර්ස් එක නිතරම As always. ඉහළ මුදල් වලින් පිරී තිබේවා. Money, amen. නුඹේ පර්ස් එක As always. විදේශ මුදල් වලින් පිරී තිබේවා. Foreign currencies, amen. නුඹේ පර්ස් එක නිතරම ලක්ෂ ගණන් පිරී Always full තිබේවා. of millions, amen. ඩොලර් යූරෝ වලින් පිරී Full of තිබේවා. dollars and euros, නුඹ amen. ජීවත් වෙන රටේ මුදලින් නුඹේ පර්ස් එක පිරේවා. Your purse is full of them මම නුඹව ආශිර්වාද කරමි. Bless you, amen. නුඹට විරුද්ධව ඇති Against you. යක්ෂගේ සැලසුම් විනාශ කර දමමි. Destroy all plans of අනවින Satan. කොඩිවින රීජකුල බන්ධන. Turn all the යක්ෂ පෙරේත බන්ධන. spirits and darkness. ආදෘශ්‍යමාන බන්ධන. Invisible bondage. නුඹට පහර දෙන සියලුම ශාප All forces attacking මේ you. බලවත් ප්‍රශංසාව මැත්තේ From this mighty දැන් සුව blessing, කරනවා. I hail now. මේ වෙලාවේ සුව කරනවා. On the spot I hail ජීවනය දෙනවා. your life. යේසුගේ නාමයෙන් Jesus. මලවුන්ට පණයන මේ I අල්තාරේ give that life today. ඕ දේශයේ බලවත්ම අභිමුඛය Power press of the අද country. දවසේ Today. නුඹට සුවයයි Healing unto you. නුඹට බලයයි Power unto you. ඕ රබලබලබලබන්ත්‍රේ මම පියාණය Father. පුත්‍රයාණය And the Son. සුද්ධාත්මයාණය And the Holy Spirit. ක්‍රිස්තුවේ නාමේ Holy Trinity name. මේ දහස් සංඛ්‍යාත Is 1,000 odd. දසදහස් සංඛ්‍යාත 10,000 odd. නුඹලාට ආශිර්වාද I bless you කරනවා all. පියාගේ පුත්‍රගේ In සුදුතුගේ the name of the නාමයෙන් Father, Son, and the Holy Spirit. ඔබ You. කෑ ගහලා හස්සරයක් කමෙන් You කියන්න shout out 7 times. ආමේන් Amen. ආමේන් 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 හalleluya Hallelujah. ඔබ You. මේ යාත්‍රාව This prayer. සති හස්සරයක් ඇහුවොත් If you listen 7 times in the මම week. අනාගත වත්රුවරයෙක් විදිහට ප්‍රාණාවෙක් කියනවා As a prophet and prophesizing you. පළවෙනි හත පටන් ගන්න අද හවස ගිහිල්ලා Today evening start the first 7. ඊළඟ එක පටන් ගන්න හෙට උදේ Next one start tomorrow morning. හෙට හවස Tomorrow evening. ඊළඟ දවසේ Next day. ඔබ බ්‍රහස්පතින්දා උදේ වෙනකොට By Thursday morning. හස්සරයක් අහලිවර 7 කරන්න times complete listening. අසල කොටින් නොසවලා